Il-kap nazzjonalista Adrian Delija waqqaf lil Luis Gallia mir-riforma li beda jagħmel fil-Partit Nazzjonalista. Dan ftit sigħat wara li Luis Gallia qal li Adrian Delija għandu jirreżenja u ma jibqax jabbuża mill-lealtà tat-tesserati. Sena ilu Luis Gallia tqabbad minn Adrian Delija sabiex jagħmel riforma fil-partit u l-partit ikollu statut ġdid. Minkejja li dan l-istatut huwa lest, Luis Gallia kien se jkompli jgħin fir-riforma fil-Partit Nazzjonalista, iżda Delija keċċieħ. Waqt li kien suppost qed jagħmel din ir-riforma, Luis Gallia kien qed jagħmel il-laqgħat konfoffa u jlaqqa lil dawk kontra Delija f'daru fis-Siġġiewi. F'messaġġ fuq Facebook jum wara li talbu biex iwarrab Adrian Delija irringrazzja lil Gallia tal-ħidma tiegħu. Wara din it-tkeċċija Adrian Delija fetaħ attakk fuq l-esponent minn fazzjoni ta' Simon Busuttil Andrew Borg Cardona. Fuq Facebook Borg Cardona nfexxjajjar lil dawk favur Delija bħala nazzjonalisti tat-tielet klassi. Iżda Adrian Delija wieġbu u qal li n-nies mhumiex klassisti.